I veliki pozdrav imam dobrodošli u novu epizodu na mom YouTube kanalu. Znači ljudi, nakon dosta dugog vremena ide prank. 6 sati je, to jest 18:00, vrijeme je za novi video. Nastavljamo sa daily uploadom, nadam se da ćete podržati moju aktivnost, tako da obavezno nabacite like na ovaj video, idemo pratiti 50 lajkova, hitat na ovom videu. Hvala vam na crtanoj podršci, zapratite me na Instagramu cinger.official, bit će ovdje. I imate u deskripciji Discord server, znači moj, tamo joinajte ga ako imate Discord, jer tamo uvijek stavim notifikaciju kad izbacim novi video, jer YouTube ne izbacuje svaki put notifikacije. A da biste riješili taj problem, znači obavezno uđite u Discord server kod mene i onda ćete biti u toku sa svakim mojim videom i također uključite zvonce i stavite ono sve, znači to štiklirajte da bi dobili notifikacije za sve moje videe. Navodno tako YouTube kaže, sad vjerojatno to nije istina, ali sve ne uključite. Tako da ljudi, bacamo se na prank. Ljudi, znači, trenutno je 11 sati, moj mali buraz spava, znači znate da je par videa, snimao sam par videa s njim, i sad je došlo vrijeme da ga prankam. Znači ljudi, malo ćemo ga prankat, vidjet ćemo koliko će mu treba da se probudi, stavit ću neke stvari na njega, čepit mu nos, spoljavat ga, volim i takve gluposti što ste vi meni pisali, tako da idemo se baciti na to, baš me zanima koliko će mu dugo trebat da se on probudi. Inače, stavio sam na storiju sliku njega i pitanje kao šta bi mogli raditi. Pisali ste mi jako puno ideja, ali ne mogu baš to sve jer on sutra imam vrtić, mora se probuditi u 6 ujutro. Tako da, malo mi ga je žao pa neću poljavati vodom i takve gluposti, ali ću napraviti nešto što neće imati ovu štetu, hajmo reći. U biti provocirat ću ga da im hoće se probuditi. Tako da ljudi, bacamo se na prank lagano. Ljudi, nadam se da me dobro čujete, evo ovdje on spava. Spava ko top, neće ga ništa probuditi. Opa, skoro, dobro je. Moram vidit ćemo staviti kameru pa ću krenuti snimat. Ništa, ipak ću morat snimat s jednom rukom. Fuck. Lik mi pogled u oči, ali opet spava. Usro sam se. Krećemo lagano. Uzet ćemo ovu njegu. Trza se, fuck. Moramo ovo bolje napraviti, uzet ćemo ovu njegu krokodila. I staviti ga na glavu. Jako je, škola je. Vrtić. Jesi nas spavao? Dan je jutro, idemo, moraš ići u vrtić. Hoćeš ići u vrtić? Ajde, brzo vrtić, doručak. Dobro, evo ti krokodil, šuti sam. Ljudi, kod sestre sam u sobi. Idemo malo i nju zezat. It was at this moment he knew. He fucked up. Ti si? Šta ima? Da li spavaš? Znači ljudi, kao što ste sami mogli vidjeti, bio sam prvo kod burazera, njega sam malo isprovocirao i zezo stavimo krokodila. I to znači, nisu u čvrstom snu, to je jedini problem. Moj brat se bio probudio, ovako pogledao me i sam nastavio spavat i onda sam stavio krokodila, onda se do kraja probudio. Onda sam ga zezo i rekao da je vrtić, on je ovako gledao kod prozora iz konta da je mrak, zato nije povjerovao. A onda sam odlučio otići kod sestre, ostati jako malo na miru pa se radi kasnije. Ali sestra se odmah probudila, tako da ljudi, morat ćemo malo pauzirati, trebno je 11, bit će tamo negdje oko 12 ovo opet nastaviti, kada oni baš čvrsto zaspu. Tako da još ćemo napraviti par stvari i onda ću završiti u prank, nećemo baš sad naši. Nije vikend, kad bude vikend onda ćemo ih uništiti, brate, onda ćemo ih polivati vodom do sutra. Tako da, idemo, brate. Idemo, ljudi.
Znači kao ljudi što ste vidjeli, trenutno je 12:04. Odradio sam te male neke prankove, nisam ništa htio ono baš da ih uništavam i te gluposti jer sutra kao što sam rekao u 6 se ustaju škola i vrtić, tako da u biti obavljeno bacite like na ovaj video ako želite da na vikend radimo ovaj prank, ali da ih poljamo vodom i stavljam zubnu pastu, idemo kidati 100 lajkova na ovom videu. Tako da zapratite me na Instagramu obavezno Cimrelačka official, idite na Discord server, tamo da imate obavijesti kad izbacam videe, subscribe se na kanal, idemo prema 4000, a što više manje to ljudi, veliki pozdrav, što i ne razumem.